Parlok uwe ukunarit ubalayang hagaway kadukan siya. Tang daki kicat sudah emyo cuti. Bad upong ru daki chan bacot ratai. Udesya syaki passengers ki balai bawan hapo station train kenang ben im jakpo. Mau udai tang ukuan baduk. Walada ulong tang ukuan baduk ru handrei udon pat ya kacing posneo bad kacing temu ke bakraw haduk kata-kata. Kumta unai kuna hagaway kasengi. Unyalam ya kacing sensyar pejbak kabeh do hak pertai barok gawe. Kakerteng cung ukadai Narendra Modi. Ya Narendra Modi lakha haka khainyo tarik September cung usnem khat khandai spa sanpheu ha vatnakar chong ka state Gujarat India. Ukpa cung udai tang unong sesha bat desha ha station train. Bar ka kene pat kadai tang kanong satiar hayeng chong kibreo. Kata kalong yang kadai kabaduk bah, bad don laj hayang bantebe, kumcuru kim yo ya kayang kabak kambha. Handrei Narendra Modi bad cu ong ai, upule kot bad utho jingtho dakaba shutebe tang daka syarang. Teman lagasengi ucu desya lang banyarap yala ukpa lajong. Bad ulak lej skuru tang daki kicat sudah bon kilometer bah. Bad ulak pule kot ru hak pomemet harut surok hacan badon ka street line. Bar-bar ucu ong rubah kacing duk kelak hikai yang syapang kador congka pisah. Tekum ukna ucu sutenat baha banyelek kai acting hapok school kamtam syapang kinong yakun lek luat jongkari India. Bad ulak pos ndau rubah unsale kabakraw namata kari lejong. Kibreo borok kim tip iya kacing temu cung bad kacing pos ndau cung kabak kamper. Hakawai ke step ulami nalijeng banwat cingnang cingtip bat ban syakri yela kari lacong. Kumta ulak cuan haka grup RSS kabadai ka Rastriya Swayap Sevak Sang laneka National Volunteer Union kabadai ka grup kabala fokus halor kacing yarnti bat kacing yatli kawai. Teleng ba kata ka grup ulak yok cehikairu syapang kacing long leadership bat kacing IT namata kari lacong. Kumta kisnam kiyaj mau ulak rung syaki kam politiks bad ulak yarap ha yaki nong kendong badung te house nam archer way kastet kuceran ha kata kapor kelak syahid ha ucumai bacur bah daki hacar mut kibreo kelak syudu yela kecing im bad ki yang kisam ru kelak pranut baro ha kata kapor Narendra Modi ulak long chief minister jongka kuceran te ha kata kapor bon kibreo kelak ong yo ubah umla ban lai halor kata kecing cia. Handrei mau upat ulak tre sitomha ulak irap ya kibreo ban snai yang thamai ulak unrak biang ru ya kalaj kabalak sneuno bad ulak unrak cengkermen biang ru ya kibreo baro te hadeng kata haus nem arcar katsau ulak kular ya kibreo jongka India ba unsa penggelat thamai ya ke India syakari kabalak biang lut narang sedong nalade bad un pleru ya kilat kilenti kibabon. Kumta kibreo kila sengab yo bad kila I vote yo hatu ba la yo ya kakadan prime minister jongkari India. Kumjo house nam archar kakandai kibreo kila jet biang yo sa sisen biang bad wala yo bad biang ya kakadan prime minister hakasen kabar. Te dak cinget kabas kem bad dak cingkit kle haden ba wala long prime minister mau la kut cimut kabas kem bah. Don pat kato kene kibreo kibala yero bad don pan kibala bu cingkeli. Handrei mau upat bar-bar ucu ong bah ngam syam la tray ban pensubha handrei ngatray ban syakri. Kumta ulak penmi ya ka Swachh Bharat Mission namata bersina yaki toilet syabro kijiyang kibanukam haman laki jiyang. Bad ulak penmi ru ya ka Chandhan Yojana namata kibaduk ban ple ya ka bang akau namata kalawei jungkihi. Narendra Modi ula fokus ru halor ka digital India namata ban connect ya ka teknologi syabro kisnong jongkari India. Ula penmiru ya ka Ujjwala Yojana namata ban sam ya ka kas syat syabro kilong keme ki baduk. Mu ula te ya ki surok bypass ki bahe. Ula pleru ya ki railway station batmai. Bad ula yarap ru ya ka India ban poi sya ubunai. Te house nam archar arpusau la poi biang kacing chet nong mi khmat kumta ki pejba kila chet biang ya Modi ha ka ba laisen kumta ha ka khandai tarik ucun chong usnam archar arpusau mau ula smai ban long biang prime minister sachisin biang
Narendra Modi udai unong yalam uba ha ka history jong ka India ba ula yo bat hado laitem ya ka kedan prime minister kumta kabar kamcu pengkelai u mau lanang menteri sitom habun kenta bat ucukan maru ya ka keme jong u bat kacing sitom jong ki beduk basuk ha India barbar ucukan sapang ki cingpok sneo bat cuklat naru ya ka por balalek ka jong u ha ka por ba udang long tang ubadung ban ula cuong ruba nga ngam dei ukhuan jong usem hanre nga dei tang ukhuan jong ubreo badung te walla hadu mentaro umodi ula ke haswa ban mi kasngi mau ula dwai ula trei ban ula syakri te haba ula yi yaki khna ki berkhe mau ula panher kat kedan lang yala de kum ki khna kane kam dei tang ka story jong ubreo hanre ka dei ka story jong ka ching trei sitom ba hakanu korkom kicing cing sitom kala bente ya kabor ka baklain bad hakanu korkom ruba unong desa ula ban kala sya kasur jongki iwe pon saw billion kibrio utau dei Narendra Modi te parlok lada pisutanat ya kane ka story lengkot jonga singobha share like ba subscribe ya ka channel jonga kublei sibun